Veterani specijalnog bataljona ponovo u istom stroju, na mjestu odakle su prije 33 godine krenuli u odbranu svog naroda, srpske zemlje i vijekovnih ognjišta u Obudovcu i Posavini. Rame uz rame, saborci i braća, od 28. aprila 1992. godine. Komanda taktičke grupe 17 odlučuje da treba formirati jednu mobilnu jedinicu koja bi bila sastavljena od mlađih pripadnika mlađih godišta i koji bi se na dobrovoljnoj bazi uključili u tu jedinicu. Tako je došlo do 28. aprila 1992. godine do postrojavanja te moje prve pješadijske čete iz tog bataljona, obudovačke čete na lokalitetu Barice, i na tom postrojavanju bilo je prisutno 120 vojnih obveznika. Od tih 120 vojnih obveznika 109 se prijavilo dobrovoljno u tu jedinicu i odmah su svojim rasporedom došli su u bazu koja je bila određena tada da bude, to je bila osnovna škola u Obudovcu, smjestila se tamo, da bi već sljedećeg dana toj jedinici se priključila jedna grupa vojnih obveznika iz Crkvine, njih 20-ak, i treći dan su bili dovedeni, odnosno jedna grupa vojnih obveznika iz Donjeg Žabara. To je taj neki početak formiranja tog specijalnog bataljona. Mi, jedna ekipa iz mog voda koji smo bili prije podignuti u vrijeme Jugoslovenske narodne armije kao rezervna jedinica, kao jedan interventni vod. Kada smo čuli da će se osnivati jedna udarna jedinica, mi smo smatrali, bili smo i mladi tada, smatrali smo mi trebamo biti u toj ekipi, da mi budemo neka udarna ta interventna jedinica. Ja sam se vratio iz Njemačke kao patriota da se priključim jedinicama tadašnje vojske Republike Srpske. Iz početka Slatinski bataljon, poslije sam se priključio normalno kad je formiran specijalni bataljon, priključio se specijalnom bataljonu i dalje tuk ide kako je išao, specijalni bataljon odrađivao nešto što mnogi mogu samo da sanjaju i da zamisle. U tom bataljonu nisu bili mamini i tatini sinovi, tu su bili isključivo srpski dobrovoljci, srpski sokolovi. Kao što su, da kažem, moram pomenuti jedinice, počeo od Drinskih vukova, od Mauzerovih momaka, od Žike Tite, Peše i tako dalje, da nekog ne bi propustio. To jest, propustit nekog ovamo Vukova, Slučijaka, Veljka Milankovića. Tu su jedinice koje su očuvale Republiku Srpsku sigurno i ne bi izgledala ovako kako sada izgleda da nije bilo tih udarnih jedinica, tih elitnih jedinica. Formiranjem specijalnog bataljona tu smo normalno uključeni, tako da smo, znači, cijeli rat bili angažovani na svim krajevima naše opštine, kasnije po terenu, znači skoro svi tereni, od Bihaća, Glamoča, Grahova, Krupe na Uni. Mladići iz Obudovca, 109 pripadnika prve čete, bili su okosnica interventne jedinice koja je ubrzo stasala u bataljon. Odmah su im se pridružili dobrovoljci iz Crkvine, Donjeg Žabara, Slatine i Kruškovog polja, kasnije i iz drugih jedinica druge Posavske brigade. Bataljon je imao 524 borca, koji su zbog hrabrosti, fizičke spreme i vojničkih vještina prozvani specijalcima, elitnom jedinicom. Sam naziv specijalni ništa nije specijalno. U tom bataljonu su bili pripadnici, vojni obveznici koji su živjeli na ovom prostoru, to su bili studenti, to su bili poljoprivrednici, to su bili obični ljudi, nikakvi specijalci, ali su uzeli oružje, dobrovoljno se uključili i poveli borbu za opstanak srpskog naroda na ovom prostoru. Odlika toga je bila, glavna odlika te jedinice bila što je to bila na dobrovoljnoj bazi i svi oni koji su uzeli učešće u tom bataljonu su stavili prioritet
borba srpskog naroda, a njegov život je manje više nebitan u svemu tome. Bio sam pripadnik Praga, znači to je PVO sistem 30/2 topovi, brojala baterija je bila, formacija baterijski, znači 6 Praga, nekad je bilo i više. U mom sastavu su bili sve mladi ljudi, Obdovac, Barkuš. Mi smo bili u sklopu smo bili našeg specijalnog bataljona koji je formiran posle nas, mi smo 1991. godine formirani, oni su malo posle nas. Uglavnom smo bili stalno smo bili u korekciji s njima, gdje god su oni išli svako jutro, svaki dan. Većinom je to normalno borbena dejstva. Specijalni bataljon imao je 5 četa, podršku diviziona Praga i 4 tenka. Komandant bataljona bio je pukovnik Milan Josić, koji je za ratne zasluge odlikovan ordenom Nemanjića. Pokušao sam da svojim znanjem, stručnim znanjem poboljšam i što više dam od sebe da odbranimo ovu srpsku teritoriju koja je uvijek bila srpska, a i ostaće srpska. U rodnom Obudovcu smatram da je toliko rođeno dobrih boraca da se ne može zaboraviti koliko je samo selo Obudovac dalo od sebe boraca koji su i oslobodili mnogi deo teritorije, možda na ovoj opštini Šamac jedno od sela koje je dalo najviše boraca. Majke ovog kraja su rodile stvarno borce koje ćemo zapamtiti, a nikad nećemo zaboraviti one borce koji su položili svoj život za ovaj deo Posavine, ovaj deo srpske otadžbine. Jedinstvena prilika za ovu generaciju koja živi na ovom podneblju je bila da se upiše u istoriju, nažalost u ratu. Omladina i mještani Obudovca su iskoristili tu priliku i debelim slovima su upisali u istoriju. Na početku rata ogroman broj mladih momaka iz Obudovca je uzeo puške u ruke i krenuo je u sveti boj za slobodu svog naroda. Prvi veliki izazov pred pripadnicima specijalnog bataljona bio je probijanje koridora prema Brčkom 10. maja 1992. godine. Mi smo bili odvojeni od Brčkog, tu je bilo presječeno i taj dan smo krenuli i uspjeli da se spojimo sa srpskim snagama u Brčkom i tako smo se spojili sa Srbijom. A drugi proboj koridora, pošto smo već bili i sami u okruženju i znamo šta je to je bila borba da se spojimo sa našom braćom Kninskom krajinom i krajinom Republike Srpske, znači zapadna Bosna. To je bilo 24. juna kada smo krenuli, a 26. juna smo se sastali sa krajiškim jedinicama. Ubrzo nakon prve velike bitke u kojoj su se prekalili mladi srpski dobrovoljci iz Obudovca i okolnih mjesta, uslijedila je ona koja je odredila dalji tok i ishod odbrambeno-otadžbinskog rata. Bitka za koridor života. Ono kad smo mi u Obudovcu, tamo gdje smo bili stacionirani, ne sjećam se sad, znam da smo bili ispred škole postrojeni i sve i ne znam ko je, ne mogu se sad sjetiti. Uglavnom, bila je priča ovako, ljudi u Banja Luci umiru bebe, mi moramo napraviti koridor. Mi moramo pomoći tim ljudima, ko nije spreman i sve je na dobrovoljnoj bazi, nek rekne neću, ne mogu, ne smijem ili nije bitno, međutim, poziv je bio 100%. Mi smo bili ta jedinica koja je jedina u drugoj posavskoj brigadi bila ta koja je mogla da izvrši taj zadatak. Koridor je bio negdje od
Kornice, pa tamo na onoj strani negdje širine, odnosno presječene širine nekih 5 kilometara. Sama operacija proboja koridora krenula je 24. juna. Prvi krajiški korpus je išao tamo sa one strane, mi smo sa neke 3-4 čete, zavisno od tih 2-3 dana, krenuli s ove strane. Nasuprot nas bile su regularne jedinice iz Hrvatske vojske, ne mogu sad da se ni sjetim tačno koja je to bila jedinica. Prvog dana je to bilo malo teže, bilo je i ranjenih i mrtvih i tako dalje, međutim trećeg dana kad je to krenulo, to je bilo onako sinhronizovano. Naš specijalni bataljon je od tih 5 km za ta 3 dana aktivnog učešća, znači prešao, odnosno prevalio, oslobodio nekih 4,5 km, dok su jedinice prvog krajiškog korpusa, oni su vjerojatno imali malo i teži zadatak, od tih 5 km možda nekih 500 metara prevalile. Susret je bio negdje 26. juna u Živkovom polju. Odlučujuća bitka za put života, Koridor 92, spojila je istočni i zapadni dio Republike Srpske, Krajinu i Srbiju. Druga Posavska brigada dala je značajan doprinos. Rezultat je spajanje srpskih snaga iz Posavine sa krajiškim jedinicama u Skugriću. Borci specijalnog bataljona u prvim borbenim redovima. Akcija je krenula 24. juna. Taj dan je pomerena linija 4,5 km. Moram da kažem da u jednom prvom dijelu i nije bilo tolikog otpora gdje smo očekivali, zapravo mi tada nismo znali ni koje su jedinice ispred nas. Uglavnom taj prvi dan je prošao, 4,5 km smo ga osvojili, nije bilo nekakvih problema. Drugi dan smo napravili jednu pauzu, ipak je od prilike tu i taj narod shvatio da se treba da povuče s tih područja i mi smo tu uvjerovali da će taj narod odatle da se povuče, da normalno da su morali znati da je spajanje naših jedinica sa našim srpskim jedinicama iz zapadnog dijela Republike Srpske. Treći dan je znači bio 26. juni kada smo nastavili dalje svoje aktivnosti i došli smo do naših krajiških jedinica, trebavskih i svih ostalih koji su tada tu bile. Ispojili smo se 26. juna. Imali smo borbe kuća za kuću. Znači mi u jednoj kući, oni u sljedećoj i tako dalje. Jednom prilikom, sjećam se vrlo dobro, kada je naš borac bacio suzavac, a sticajem okolnosti vjetar je duno na našu stranu i tako da su mi taj suzavac osjetili veoma dobro. Međutim, ja znam da sam ja imao i svojim borcima sam govorio da uvijek imaju platnene maramice sa sobom. Imao sam platnenu maramicu, pa nakvasiš pa staviš na disajne organe, tako da to nije bio nekakav problem. Bilo je to nešto neopisivo, to je negdje neki događaj koji u tom periodu, do tog perioda i kasnije u našem tom odbrambeno-otadžbinskom ratu nije zabilježen. Bila je to jedna od humanijih bitaka i bila je bitka koja nije proizvela nikakve zločine, kako to da kažem, ne znam nijako, nije vukla neke negativne konotacije poslije toga. Kad je završena ta operacija, znači nakon 2 dana oslobođena je Modrića, ali 26. je već koridor prema Srbiji bio slobodan. Susret posavskih i krajiških boraca u Živkovom polju svakom od njih ostao je duboko urezan u pamćenje, ostavljajući neizbrisiv trag u novijoj srpskoj istoriji. Došli smo do centra Čardaka, odmorili smo se, malo ručali i krenuli smo pravo komunikacijom Tenk, Bov, Praga i mi prema Borovom polju i Mišićima. Odakle, s kojeg pravca su nastupali prvi krajiški korpus. Međutim, pošto je probijena linija, tu nismo imali otpor dalje. Vjerovatno su tad napustili i svoje položaje i stanovništvo otišlo i tako dalje. I mi smo došli ponovo do nekih zadnjih kuća. Ispred nas se pojavile 2 njive, lijevo i desno, pored puta. Iza tih njiva je stari tok rijeke Tolise. I mi smo tu malo stali, nismo smjeli dalje. Sačekali smo da osmotrimo, da vidimo šta se dešava i tako dalje.
odjednom se počeli pojavljivati borci lijevo i desno iz toga kanala, starog kanala rijeke Tolise. Borci se počeli pojavljivati SNB uniforme, bijele trake, sjećam se ko sad na ramenima. Niko nije metka ispalio. Pojavljuje se i tank 55-ca iza krivine putem ide. Niko ne reaguje ništa, nego smo samo tako rukom mahli jednim drugima i on nama i mi njima. Mi smo pretpostavili da su to krajišnici. Najpotresniji bio dio, ali u pozitivnom smislu je taj bio emocijama spajanje sa krajišnicima na tom dijelu na Živkovom polju. Pošto je moja posada bila među prvima, bile su i ostale tu, ali moja je posada bila među prvima na tom dijelu koridora, tamo Živkovo polje. Iza jedne krivine čuo se tank. Dolazi u susret. Mi nismo imali pojma čiji je to tank. I ja svojim ovim drugovima kažem, mi imamo samo jednu šansu da uzvratimo neki Rafal, a da li mi možemo tenku nešto, to je pitanje. Sa našim vozilom. Među vremenu tank već izlazi, vidi se bio, to je tank, krajiški bio T-55, i u tom trenutku su počeli da izlaze i vojnici sa istim oznakama, krajiškim, onim SNB uniforme. Mi smo malo već imali neki šareni i svakaki, oni su već imali samo SNB. I taj trenutak je bio kad su oni, bio je strah ko će zapucati, da li će zapucati. Srećom, niko nije u tom trenutku potegao i oružje da puca. I susret sa njima, kad te krajišnici grle, ljube te, dižu te u nebesa, me čini braća i jesmo što se zovu, oni su nas odmah zvali braćom. Taj trenutak je možda ne može se zaboraviti to spajanje i ja vjerujem i njima i nama isto da je to. Ja sam išao glavnim asfaltom, glavnim putem, znači i prvi i drugi dan, znači ajmo reći 10 metara lijevo desno, ali svemu znači glavnim putem. Bilo je malo nestvarno to i kad smo se sastajali krajiški tank 55-ica, znam ko sad izađe na put na nekih 200 metara od nas i cijev Boga me obori prema nama, jer ne znajući kakva smo mi vojska, niti mi znamo ko su oni, niti mi znamo, i vidimo gore na pamu čovjek spreman da povuče, mi u šarenim uniformama, oni nismo imali neku komunikaciju i vezu, eto, hvala Bogu, sve se, bilo je i puškaravanja, ne mnogo, ali Boga mi, na nekim, čulo je se i puškaravanje. Oni nisu imali podatak, dokle smo mi došli, oni nisu imali uopšte, mi smo znali gdje smo i koliko smo proširili koridora i produžili, ali oni već nisu znali. Oni su mislili da mi treba da nastavimo dalje. Mi smo njima normalno rekli dalje nema, mi smo oslobodili ovaj dio prema Brčkom, bio je prohodan i taj dio s njima kad smo sastavili. Tako da su oni ljudi nisu mogli opisati tu sreću i to zadovoljstvo što je to stalo, što nema više ni... Najveće tragedije u toj borbi svoj normalno, ostaneš bez druga, ostane bez neko nagazi na minu, bez noge, bez ruke. Znači bilo je to stradanja i to je pogađalo mnoge nas. Svi smo mi mladi bili 20 i nešto godina. I to je to ja bih uvijek htio da zahvalim našim momcima, a i krajišnicima normalno, oni da nisu u tom trenutku da nisu imali ta sredstva i da dođu i do nas i da ovdje sačuvaju to. Ovo je trebalo sačuvati. Mi smo opkoljeni bili u veoma utkom dijelu ovog koridora. Tu smo živjeli. Mi smo živjeli na zoni borbenih dejstva, non stop. Nakon završnih borbi za koridor života na potezu koji presjeca pruga Modriča-Gradačac u Živkovom polju 26. juna spojili su se borci krajiških i posavskih jedinica Vojske Republike Srpske. Sljedeći zadatak za pripadnike specijalnog bataljona bio je proširivanje zone bezbjednosti koridora.
Tako da smo odmah posle, kako smo se sastali s krajišnicima, morali ići na proširenje prema Gradačcu, znači jug, a ovamo smo sa sjevera svejedno bili pritisnuti, tako da smo mi morali, znači, da odmah nastavimo malte ne posle probijanja koridora sastava, kretanje preko Tramošnice do Gradačca skroz i tu smo dosta dobro odradili do momenta dok nismo rasformirani. Bataljon je bio i poslije proboja koridora, imali smo jednu izuzetnu akciju početkom jula mjeseca, forsiranje rijeke Bosne, kada je trebalo da se oslobodi Odžak. To je bila jedna od najkomplikovanijih akcija koja je vršena u sklopu cijelog rata u drugoj posavskoj brigadi i koja je izvedena, kako je to negdje zapisano, spektakularno. Znači, uspjeli smo da prijeđemo Bosnu, to su već neki detalji koji su već malo zastarili, i pomogli smo jedinicama koje su išle od pravca Dervente, jer smo rasteretili tu stranu, tako da je Odžak vrlo brzo pao, negdje na neki samo par dana. Manevarski specijalni bataljon nakon ranjavanja komandanta Milana Josića prestao je da postoji. Borci su se priključili matičnim jedinicama u okviru druge Posavske brigade. Specijalni bataljon je postojao 4 mjeseca. Znači, od kraja aprila do početka septembra 1992. godine, za ta 4 mjeseca imao je 43 poginula borca i imao je preko 200 ranjenih boraca. Znači, praktično svaki mjesec je 10 ljudi ginulo, svaka 3 dana je neko ginuo iz tog bataljona. Imali su, znači, preko 200 ranjenih, a kroz bataljon je prošlo po sadašnjoj evidenciji 524 borca, a taj bataljon su pratile i određene snage podrške, to su bili nekoliko praga, 3 do 4 tenka i to 34-ke i jedna baterija minobacača 82 mm i zajedno sa svim tim ljudstvom koje je učestvovalo, to je brojka od 610 ljudi koji su prošli. Veterani specijalnog bataljona okupljeni su u istoimenu sekciju boračke organizacije opštine Šamac, koja baštini tekovine druge Posavske brigade. Sjećanje na odbrambeno-otadžbinski rat u svakome od njih budi ponos, jer su bili dostojni zadatka koji im je povjeren. Da mi jednostavno nismo se bojali ničega. Ja ne znam kako smo mi to mogli tako, to je, znači, gdje god nam je rečeno tamo, mi uopšte nismo ni postavljali pitanje zašto i kako i zbog čega, nego jednostavno se ide tamo. Nismo, znači, ni imali ni struje, ni ovo da mi gledamo da vidimo zašto to staje, nego jednostavno treba se proširiti, treba se braniti, treba naroda prolazi, treba i to. Ne mogu ja to da objasnim kako smo mi to tako bili toliko složni tada u to vrijeme. I da nismo bili takvi, ja ne znam, da jednostavno nije bila ta jedinica, ne znam kako bi izgledala, ovako čisto se umjelo. Sve te naše akcije koje su se desile, bile su s ciljem i nekog obezbeđenja nejači stanovništva i tako dalje. I to je veoma bitno. Kad uzmemo u obzir da smo mi na dan pre uzeli Šamac, da su uzeli drugi, pošto su hrvatske jedinice bile tu spremne sa drugu stranu Save da pređu ovamo, šta bi se nama desilo, pitaj Boga. Mi smo ostali porodica, znači i dan danas mi se družimo, evo, mi smo jutros, nas 10-ak, 15 je sjedilo na kafi i svaki dan i svaka prilika i sve što treba jedni drugima dođemo, pomoć, ovo ono, ja imam neki sad poslova kući, što sam sinoć mi kažu, ništa, sam reci koji dan dolazimo, sve organizuje se, sve, jednostavno nema, to je nešto neraskidivo, jednostavno neraskidivo. Mi smo stvarno, što kaže, i dan danas smo spremni dati život jedni za druge i sigurno. Ja vam to garantujem.
20-godišnji mladići koji su se u aprilu 1992. pridružili specijalnom bataljonu za svega 130 dana postali su zreli ljudi i prekaljeni borci. Stasali u specijalnom bataljonu, u jedinicama u kojima su nastavili ratni put, bili su primjer patriotizma, hrabrosti i humanosti.